ni Michael. Sama chiko na video na video ngo chiko na Kandavu Island Kandavu. Oh, ano na mga kamera sa sarap chiko na pornography na. Sige Michael na banwa ko Kandavu. Iyo. Do yan raw na ke Kandavu na banongo. Nom do yan sa henen Ray Vinaka untouched serenity presidential constitution country. Ano man kinabal man mo sabihin na Vinaka na beautiful. Pa prepa Michael na bono Ray Vinaka na bono ni na tukuno GRO Gary na bono untouched. Siyempre ba ko doon itaray? Untouched. It's a virgin. William. Ito talaga ka na po sa mo. Hanapan na island na. Untouched island. Untouched serenity. Ang guri sinikaga ko ito. Guri na serenity. Bano re-revin na. Iyo. Babu, I've traveled the Asawas. Anong doon? Kayo sa traveled the Mamanudas, the Malolos. Some beautiful places at Chico na. Doyan Rabinaka. May Malolos. May Malolo, may Mamanuda, Manayatu Sawa. Kau satu ko na ba na dona kebalangi. Ko kero sa pondo bata na awesome adventure. Asawa flyer. Sala ko Asawa one time koko satu ko na mate. Mate. I don't know why Fijian people want to come to Australia. Exactly, mate. Exactly. Want to go to America. Want to go to England. See what you people got in Fiji. Oh, peaceful serenity, just like your Gatatiha. Ano ba ito ko na kaya magiging? Ito ko kaya, ngonga naka kuratumay balang naka kimamila ko, why tourists come to Fiji? They come for this. Right ba? Yo kenta to sangga beauty chiko no puno ko menta to la ko England, America, Australia. Right ba? Reda watch the Google Maps sa Toka sa ranga. Banda ko na yan ang guri, ano na bang guri? Ko na yan may bingko ka. O di no may ano ko iko. Are ko kusin kila. Ona yan may nanano izake. Ke nanano izake. Yo yan rabi nagaruto na lala may nanano ira non nagorto sa baro si gorto sema. Gorto nunggu kaya nunggu Giovanni. So Babu, when you want to go to nanano izake or nanano ira, how do you travel to the island? Chikondo na wabu kia Wellington jetty. Wellington. Wellington or Ellington? Ellington. That's the same to the Quando may na Ellington Wharf may rekiaki? Gay tacos ni ba? Gay tacos na yan. Very beautiful. Kung ni Pondo talaga na so na ke. Kau sa rin talaga doon na one beach resort over here. Volley beach resort. Sige, gori chiko na mainland Vitilevu. Okay. Gori chiko na kona saranga na vanong gori ina mo na kay ko kala ko volley. Volley. So tala na ito ni Vanua. Malaki, chiko na malaki kinana no malaki. Malaki. Ay rabi na karuto na may malaki. Wano lebu na ika. Ko lago kanda na simber ko yando na wabu ika do chiko no to wabu volte ki ika. Yo no wala vida na singa ola ko vida na madaon ko kay so to. Okay la to wa. To Christmas break to. Liberto. Okay, Ellington Wharf ni kasala ko may sotala na banuan. Chiko na Michael do na hotel kaya na Wananabu. Na hotel Wananabu. May tay ko ya. Voucher man na sir gure. Ochi kaya kekan draki dama ko koroni kilala ko kaya chiko na sarangan don to wabu. Ko koroni takoso may volley. Ngona esa na ora belongs to the Ra province. Lebu na nga kita to sa sengital nota ka the province of Ra. Gori saranga. See, this is a beautiful place, the province of Ra. Lebu na hotel. Lebu na beach. Lebu na puno ni siwa na ika. Michael, do na banua ika na ira. Beka do na time ko sala ko nanano ida ko nanano ira, you take me. Yo, koyo talaga. Tao na ko chiko do na banua na Ada bango na yana nubango. Chiko na yana iliu ngai botona. Senga na. Ona nakau. Ne in the back. Kito do kadiba chiko na back beach. Back beach. Back beach. Tapos kita kasi na bono bina kami ko chiko. Basta na bono ando kila na ira na tourist do lako do lubo wale.
Ana bono rando la ko kino na turis tangan rando le lupa wala. Begitu vivado tak kaningulu. Koe usa kere bego me dona time me coachio mande nana no irao nana no ida ke koe ko via teorio ko coachio na back beach. Ne a una coachio ko mai ke le una bile coachio ko le dono musara no vacation na konti kiloch. Ndona bono re chiko ikame konti kiloch. Ko me le moje ke ko no chiko to ndo ike o na lo mai chiko no vale ke. Oi. Ona le style mai su. Bala konti kiloch ko sa songo tu. Mata wakina yalo. Ne me kere sona roto sa takawa chiko. Beautiful place reda kona volley beach resort sa chiko na beautiful beach Abay bot rene binaka may kele chiko nungu ta levo na nungu tao chukia no to nitin or to imam sa taka chuka ban rabinaka berto iba and to may kandabu nalalo may kandabu to na yan no rene binaka talaga malolo na banua na kaya usala ko kandabu sale sumay namalata sale sumay namuana sale sumay bunisea sale sumay waisomo sale sumay dotare natumua kausa mode na korongo natumua korto sa toromay na ningona korto na ngone ele o may natumua na time sala ko may nambongi sa may ngunian ko na sa sengay ala ko may linga na batana pa na korto sala ko may sebu sebu Ko na lewa. Ko lago bat kede. Ko lago bat ke ko talo taga chikilinda tambuana. Ko lago ke telegora. Ko sala ko kandabu sala ko sare na lotu nangalotu sala ko may Richmondi kede na bononga sala sa may kandabu. Richmondi. Ba baka ito na bono may Australia me. Iya. Bondi Beach. Saya wakil may kandabu sa chiko na Richmond Methodist High School. Richmond Methodist High School. Wah, ya wasara. Bukan nusilan di laylay to ka na bonongo. Iya. Radango kandabu sa chiko talito na yanu iway na yata na ngaloa alen. Radango mata nuku. Kede na bonongo sa lebu na ika kandabu. Beautiful place Fiji, Babu reda. Kora kenda me Soso tiliva kede ngona sa chiko nalotu. Kung nakasa to ko na mumaita. I don't know why we go overseas. Yeah. When we have overseas in Fiji. Nabalebu, Mike nabalebu. Do yan rabinaka may na nukeve ibiti. Yan rabinaka. Ya kere Michael. Play man na nungo favorite song. May na nungo friend na gori Makre. Makre? Makre. Sekali makre mo. Makare. Ada same to matama same. Sere da sabia. May ganga boli. Kongo. Kongo.